Pemirsa, kebakaran kantun memargi Ring Bukit Abang, Kantos Rahina Bude tanggal siki Oktober. Ring Widangan Desa Trunyan api sampun nampekin margine. Saking Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Kabupaten Bangli sampun adunang kali armada ke lapangan antuk mademang api inucap. Kabid Damkar Dewa Gede Wirawan maosang kebakaran Ring Bukit Abang sampun sayan nglalahin ke tebenan. Inggih punika Ring Widangan Banjar Cemara Landung Desa Trunyan. Wenten genah-genah api sane sampun nampekin wargine. Api inucap sayu yaktinyane kantun ring dhuwur. Nanging lelah tur wenten calu sane runtuh sane nebenindon. Bat raris makar widangan inucap ring sejroning mademan api ring betian bukit punika baik tandane raris nadunang kalih armada mewah dasa diri personil ke lapangan Polsek Intemani rajak nyalahin ring pengelimbakan kebakaran ring Bukit Abang Kapolsek Intemani Kompol Ruli Agus Susanto maosang paketan dane kesarangin kelompok sadar wisata Gunung Abang raris kegenah api punika saking pos 1 pendakian Gunung Abang. Anutin ring setelah kesarangan kelompok sadar wisata Gunung Abang. Kauningin api sampun ngintikin wantah kantun kepanggih asap ring tetiga genah sekadi Cemara Landung Tirta Peceburan saha Bonderek. Genah api sane mewah pisan sampun karuruh nincap. Sangkaning wenten ring abing tur nenten wenten margi nuju irike genah kebakaran talar kantun doh saking paumahan kramane. Duaning asa punika Ruli nguduhang majeng krama sane jenek ring widangan Gunung Abang mangdene state yatna tur maning waspada. Dayu Swasrina Bali Pos.